Australia and reconnect with your loved ones for less. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sail in Sunday, April 26. Terms and conditions apply. A Faiva mula pa anunu, manatsua. Siya ay ilalapis sila foyay mea ay leo lipini lapis si masan. Lang ay leay masivayang o mea ay mo na lapis if ama umawa. Tama ki Turkey, all together, Auckland. O le porakala me o le Gagaifo Faiva malei a taua sa vea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I fale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Se fia lava maleanganga whaafitai, maleanganga whaalualo e toe whaatalofa mo whalofa I a te oe, Samoa le atu pele. E le nei fo I asu tofi o le whaatawhiti o tiute ma Faiva lo Filimba o le atu nuk, malo le soifo mwia, malo fo I le langi matafi, malo le ngā lulue, lau tō pa ia mawalunga I tiute sa ngā patia I le tae au I le ala usu fo I ma le ala seu o Samoa. Watu oile wha maloa le a tau sa vea I a te oe. Ma whaaftai atu I ngā ruenga, ere o sa ngā ruenga o ro e whaia moa. O le ngā ruenga o ro e whaia lava o e mo lou a inga, mo lou lava le lei. Ia ma le atina e o lou fo I ta mau a inga. A kele o whaia moa, o ro e whaia maola o si tauranga mois. Wha maloa tuai ngā ruenga le lei sa o tau whaia. A he se I o tilo atu. Pea o le Michael a. Ia, le. Ia, la whanua I do ma Michael. Ia, a kule Michael e kalango mai sisi e iku ingale. Ia, le lei. Ia, a wale mea tātou e whapena na whai. A le si kaimire mea. Ia, e toi whaatonu mai le producer. Ia, taua. Wa ai o le ngai pera o mai kua hu o mau I o le lima o le kuma le. Masaki Apollo ia ai aftai le tua o le o mea ngisi o mea tātou e whai ana whai whapena tātou toi a mata wha le lei ia sa o whala le lei le tua I loa lofa ma lo wanga le lei tau muli pēr ia I mātou yaso uma o lo mātou wola ai maise ina ua e whaia le vāvenga siri ma le tāua mo I mātou uma, o le toi whaafoi o le soifua ina ua e whangu ia I mātou ma whaala bai le tai au pō. Ua ma leifua ai whanunga le leile atunu o ma la whai. Ia ma la usu, ana le whaia la le vāvenga le nai le atua. Ia ua tātou 6 feet under, tongi ma le whaalo sa I lunga le whakao le da ko e pura mai. Ia tātou te talie ma fia. Ia ai whaafitai ai le lofa ma le anga le lei o le atua. Ta oto atu pa ia I sa ma whainga o Samoa I le avea. A wā le tā whatolu o le tātou vānu nofo. O le pa ia whasino. A wā le malo o pa ia whasino I mamalu whaaleanga nuu whaalea tunu. Ia ai mawalunga se vi inga, mamatua le tuu ia te utou. Le pai sino le tala le lei, feoi o le langi, le ainga sa le vi na ite ai malama. Ia, masulu ia ai Samoa, I le malama lama o le moli mau ia keriso. A maloi le uwhainga luanga tutofi, whaavitai whano no manu. A wase manu ia o Samoa, le ngata I Samoa, roa lala ia tunu ui fafo, New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika, tuila mamanua. Le atu Asia, whapena foi, ia le atu Europa, ia le atu Asia. A le tupu mai whala vela ve Vietnam. Tu titia le aise vai pado le lalulangi nei. Ele o ta whao ma kifa I fo aise Samoa. Ia vai a mus foi la tu malana whaasoa. La le whai mai oi Malaysia. Eva mai na. Istanbul, ioe, le capital of Turkey, le nā fua lo iai na isi e tātou paanga ia masani o no mai lunga.
ma whaatalofa mai i le tātou pole kalame i le aso ma le aso. Ia ma so se tafa o le lalolangi, o lo pia i ai o tātou ainga, le mamalu o Samoa, o no nisi fo i o tuatuangia wha le malo, nisi fo i o lo o e wha misionale, ia e to tele ia tama mataile o le kalesia Yesu Keriso, le upa i o aso ngatai po le kalesia mamuna ua masani i le tunu. O lo maua o lātou vala ulia, ia maoa i e tāla i falani, tāla i Europa, tāla i Intia le atu Asia, Afrika i Saute, Vietnam, ia whapena fo i Filipina, po Filipino, pulea e polea me whaingoa Filipinas, Filipinos, umako inga ingoa, e whaingoa i lea kungu o ngā Filipino. Ia, o whea lava la o lo ta se ei le au whaingaluenga wai o ia i tātou. Tō tele tātou le au whaingaluenga sa anga i atu, ma watu le tala lei ma le whionga pa ia le tua i le nuo, ma le atu nuo Papua New Guinea. Papua New Guinea. Le whi mai o le afo i o le Grand Chief ai na ia le matai tā ua lava o le isi tribe le na Papua New Guinea. Le wha matai mai e ia sto ino tu le epa. Wawai le uloga kamara kau whaavalia. Ai tau te lore mea maali. Se umalana o whaatalo fo i tamam tina matutua. Talo whaatua sinsina. Ia o tangata nei e pele tele roto le a tau savea. O nai tamam tina matutua. Na wafe atu nei i le taulanga whaatau i Niulin. Tongi le pili o le telefoni. Le power, le mori. Awal wat, so le olo o se e mai ai le saufa inga to tele. Nai ta mama tina matutua o le atunu. Ioi, tali ye a mawhaile lātou tau mawhitanga. Ia, wa inu le lātou i pukofe. Ia, na wafe atu lava lea, ma whaatalofa fo i ai. Ia, ma whaatalofa fo i na isi ua, o isi ua tu meo wheelchair. Ale tā ua leo le mea. Ele va pe la no fo le wheelchair na no fo ina ele to fale e vai o tona leo lo va ia ta bam ti na matua fa tau se vai o le ola to ina mo le matua ta ua la to i pona i mo so tanga o pona i ma anu ngase le tino ia wa fo le vai le ko e pe al mer ka vale fo le vai le ko e fa nga o ia meu hinges fo i o fai to ama me fa pena o lava fo il tangata soifua sa masani aso ia me o le ngā luenga o ta longa me o fa pena me sava vali solo ai le wala ia o mai lo o le o toi ba fai me na ia pe fo le ua mamango ia sua ia i le va openaivi ia ma fa pena na mau ai ia le tinga in te le va ilala vai le ola ia ma kwa e springing lava e tula lunga e la ko pe ke la kamo o se la umika ia le na va talo fa to mam tina ma tu ia to fale fo o tangata ma tu ia ba se fo i mauta nga se o lo fa ata o toli ai o no nga se o le tino le soi fu ma tu ia o le talo le ia to se via ina ia pa iatu pa iane pa ifo au fa mafana fa balo lo le tatu matai siri le langi ina ia maua ai se fa malo longa ia matoi fa fo si ai lo to malos o la to fo yo lo nga lulue e mauta ngase o fale mai o fale o tangata matutua o li im to mai tai fo mai o le au tausi soifua ma le au tausi mai pasi bobori atu le fa malo le nga luenga le leo lo to fa tino ai mai se foi me leo bio caregivers tangata ua koleni fa pitoa ma o uina fa pitoa ina ia la tu loa tausi o la tu lava matua fa inu la tu fuala au ia fa ia la tu fusinga o ni tuinga ave la tu appointments male for mai fa fitoi tele le na nga luenga le lei ia o nga se senga e fatino ni sfoi o ta mam tina matutua ua fa pitoa le tau mafa o fa ila diet ua fa tulanga fo ilele ia le met tau na tau mafai ala le taimi e tali le sua tu nga me ai
ele lei mo o le taimi ma le taimi va tu fa malo a o tau fo ia o isi tangata ia o lo whaia ngā luenga lea tau tua nā mā o tau o ni o tau whaia ni mea e whaweo no o mai mai nai mātua e no fo sisi ma overdose ia se lo matua ma stoin o tau vave mana na o ina ia vave na kilia e se atul to ina male o matua se i whaito wivi e ko ke fiu ko ke anga le anga whapela si sila le atua tau te whaafsanga e amatulu i lava le olo le tamama le tina se o tau whaafsanga e se o tau tilo i tau mea le anga i whai i nai tamama tina mātutua o nisi foi i amana tua la o lima ia o tanga ato ina ma o lo mātua le nei tele le tupe o la tau fo i na urua i whaia fale nei whaatawina fale ma aseta nei o tele ai le tamau ai ngol tātu ai le ai ma se mea mamulu atu i ate oi pe a whai walanga lai mate ia ai le lei le tau ina ma le o lo matua lo wola pase lo wola pase e te le whaia se mea le lei mo le tau ina ma le o lo matua e te ola whaafōringa e ko ke manga e whavenga o mai ia le wara ua le atua i nai tabam tina matua se i tau pule e to e waven whaatau e se atu ia a seta to ina wale o matua a se whai kou kufa ngā kupe e o fo i mai umai mea ngā umano o whamtala o matu i nai tabam tina matua i o tau winga le anga na au i o lea o le to tele lava o i tātou wa omi ma whaafua loa le soifua o nai o tātou tamam tina matua ona o tau le whanau tau te tausi matua tau te alo lofa ma le whaabaoni o tau matua o le tau mawha le tae au o le uli whape na fo i le fiafi fitu aso le vai aso luas fu ma le wha i tu lao le aso whaafeta i atu lo tau wanga le lei i nai o tātou tamam ma tamam a tinama tamama tua o le atunu ia fo i maila o whatalo wha inisi o lo o asia i tātou neiva i teimi o le tau sanga o le tau malulu malanga mai Samoa ia malanga mai Australia ma isi atunu o le lalulangi whatalo whatu le i atou savea le ulua i alii se yuli muritalo Al Harrington tu manu vau la vea ia o le pola kalambe masani o le Gagaifo Faiva ina ua tu taula ngā luenga o le aso e maise le au ngā lulue le mamalu o le atunu ue le ngatai New Zealand nei au tafa e fio le lalulangi ia maise fo le tātou watunu pele i Samoa awa o lai whanongolongo le lei mai lava i lunga o le tātou le ngatai le apia fallinga ia e whapena fo i la i le tātou YouTube channel, ia ma le tātou wala leo ua extend i ai ia le tātou ngaluenga. O le whamo tasi o ono tesi ma le tasi. So FM 106.1, everybody is listening in from Samoa. And I say talo for love to you. Happy anniversary, the 64th anniversary and independence of the state of Samoa. O kai lele wa tawalunga, le ai se mea na tupu, na o mea le lei ma le mātanga o fie, o oli ai le atunu u atoa. Le ai se whailonga lanu, po se whailonga pāti, po se pāti o le FAS, po le pāti o le HRPP, po o le ālava. Ioe, wa lanu ta sia atoa le atunu u atoa, o sau soli Samoa. Ai o mai si por kalame fu inai o mai faali mai ia ata o me o sisi ngā fu o le tele o tau sanga o mawai. Tau mawhai la vai sua se me faaleanga ai. Le pāle mia malana tāpe nanga. Bale atu nuu ato le fia. Le ai masau whaaloko atu o oi nisi i le tau sa ili o ni tupe. Ai maise o fono whaavaya i tu malo ma le lato fu i tāpe nanga. Ia o whea o sui mai tupe ala ua watu tupe le malo i ai. Pule ai le tu malo la tau ia. Malako ki finga, malako skaidi. O le aso ua me e mawha, ne e ai le atunu ua toa i le i tu malo, ma le i tu malo.
I leo se mea na whaia e so e tupe ai ia la auli malana whai ngā malo. Ia ai o le mea na whaia ina ia mauti noa. Ma sila tupulanga lalo vawa Samoa i le wha ma wa lunga ua tuu iai le wha alo alo. Ale atu nuu ai mese le tāpenanga le komiti. Se i toi seu sila Samoa i le mea tau o le wha ila lea ua tu, le whai la ua tu, le ngāru wenga a le atua fo i lea ua tu, o le ngāru wenga fo i le nā Samoa, ma lona pa le mene mamalu. Ea, au whalang tu o whai mailisi a wali ia. Ai masi ala uli o le chapipi a to ino tule epa mai lato uma ma lato au whaasala lau. Whai mai o le lea lolofa ma le le, wawa ai le rumanai ma tupe so ona whaalu. Brother and sister. Wa makua i a vea la uli mana tāpenanga ia na whai nei. Manifo tuli manu o tangata nei aisea. La tau te lei loa whaia se tāpenanga o se mea māua lunga ma le māua e pe o na sila i le lalorangi. Te lei o mea loto leanga i tangata nei. Ioe, le mawhai o na la tau whaasoa ina se paketi e lo whai mai o mea o miti o lea. Le tupe te lele nare ua iai. Tasi tesi ma le 5 piliona tā la. Nā ua whaata oto atu fuafuanga o le a whai iai. A le fu uto mai mo. Vama kou kefesit. Kefesit. Me lusa la umilionga le. E le pa ua le paketi. Ta ino e. Ia ane la ia le se mata le paketi le mua talepe ma sosofa le paketi le i whaia i eri whela fo inga. O la walu i tua le komiti o tupe. Ma la tau tanga i ai le tūlanga o le tāpenanga ma vaenga o se leni. Le wa ia le tupe. Au le whaavale o tau e le atunu. E la wari ia talo whai le atunu pele. Le whaavale atua o tau e tula epa malana vaenga le chapipi. Whe mai o mea nei ua o ni miti. E le se tupe, e ala o na whai le paketi. Ua iai le tupe e whai iai le vaenga le malo, ma le lufinga ale malo. Ioe, ai ei la nisi vaenga e o pū le teimilina. Io teimilana e mwhai ai, ona tilo, i nisi awala. E maua mai ai tupe, e whaatumu le mea lea. Le nā la ia, a lea la. La whau o feita, whai mai. Le lo ke pa ke ki ale la alu la uri ave kwa vai le meta ul mo le feita la fa tupu mo le fake news e lote le paket fe la foa I manatu maui le paket uma ai se teimi e o ai fo I tua ia le malo la tou ia e ma fai una fai la tou seminar awa fo I wale to e fa tu ina ele malo fai pule le si tu lai o e oi ave se tala sa o le tunu na o tala pepelo lava be io ia o to se sil nela wa lau nei le pepelo lau pepelo rasi sil tu na o me strong ale for you lau e va valer mo la uri ma fo uri ia nga pisa o ala ia ala city purity ale te malo Tau ta malo fofola mai le fala. Io, e amana ia I Samoa, I lana vānganga, malana tulinga, o lana malelenga, e mamalu. Ai, o mai tangata I e tala no mai, tasi alo vava ia, tu e pusik. O ia. Tasi alo vai atu. E matua onge tō whape ona tā ua e la vea. Fe mai se o te maula vena toi. Talo fai a tia fau. Talo fai a Samoa mauna tupulanga. Oi le whatatau iang. Whatatau I tai ia sa tai ia. Fai ngā malo whaase fulu mo tupu tau sanga talua. I le ua le toi tai le malo. A ua mai whaasanga tau ma te le malo. O tau tonu ale nā. O lo fai atu. O tala o ma le fai ele vea. Fai atu sa o lava. Ia tu le epa. Ma le vaenga atoa le hero pipi le te. E leo toi anga I tangata I le malo. Tangata I o tū ma sasau ma te le malo.
Ua matua maula loa le pū o le tūlanga ngai. Le awa fata tasi le nā mea na whai mai ai o le vea. Talo whai a tia whau. Ma Samoa. Aisia. Ono te tai. O o loo i ai le tū e te e. Ai la tu te lea ngaia. Tuai maula loa le fola lea o lo la tu wa ngaia ai le malo. Ia, i winga wha mau lulunga. Wha fia poto. Lean tal noa ia i le vea. Mai fo i e whai tau tike li. Tau te popoto ma tau wata mamai. Ase i wawa ai i upu tau te lalafo. Le aise tau wha. Le aise wha utanga. Ia, tua mole i le manawa. Ngao i le aise mea o iai. E tau te lola le tala le ana ufatu nei. E mata utia. Whakse mai ngari kou lisi li se i o wawa aipo ai le whai ia. O wawa atu iai. E te le wha lolo le malo na tu uere. E whai atu le epo. Aina ufatu iai. Vai. Alu aku whai le wha lolo iai. I are absent. Pero tau wala au ngafore. Ale alu aku. Awa. Awa le whai e se mea. E o tō wawa ila i le sa o lau tala le whai. Ele ia watu. Ia mea la na e tupu. Wha moe foi i nā le wha ilonga le nā se i aise si tai au. Ia wā watu foi. E ku luar kalia. Pare re kalia e ku repo. Ai e watu e wha pe mo ko le wha moro moria. E pe wakua e mai saka kupe. E wha kupe mai longa. Wha kupe mai longa wha ilonga malonga. Ma le pinga kaua loa le la kaua waku ia. But anyway, it was beautiful. Whaaftaile nā whaaloalo māua lunga le mālo. E mase lau fionga le li pāle mia walo i ai. Soifua o i la tau na tautua i le atunu. Sā tautua i le atunu. Ma ua malo lo retire le teimile ne o lo whaatino pēr le la tautua. A o soifua, whaafitaile nā i le atua. Ese, le mamao le tau whāma le whaatou whala inga. Lo loto i le fionga le li pandemia. O lau komiti sa fili tanganga i ai lātou te whaatino ina le melea. A watu le wha malo ma le whaafitai. I le pulu nau ina i a whaia me silisili ma le tāua, ma le mātango fie i le wahapa aia tangata ai maise o le sila ma se vi inga o le atua. Whaafitai o wawa i atu. Ia olo soifua pea le fionga le whaasina. Ia tau le afoa whaafisi. Po le fionga fo ia le au pepe po olo ai ono. Tau le afoa. Ua tu ina atu iei se wha alo maua lunga. O le tāua loa. O le tūlanga o Samoa le wha tūlanga ina. Alo ia. Talia ma le fifia le nā wha ilonga. Ma le nā wha mnianga ua tu ina atu i lana fionga sa avea ma fonftalai o le maota mo le tele o tausanga. Ia le nala. Ia outou umatai tō tasi a meise la uo pele peise uso i a te au. Le tapa au o le ala taua. Lau fionga ai o Potea John Roach. Ia o le whailonga fo le nā mo si o whaletua. Le whaletua ia Ula Roach. Ia ai maise le tele o tausanga sa ngā rurue ai. I le tau atina aina o nei mea o le ta'alonga la kapi. Ai maise fo i le kalapu le aukilani Samoa. O le malai sa whaafai le tama. Ia masapalai atu ai tamata alo mo le tātou sfulma lima. Filifilia ale manu Samoa. Ia ma manu ia tua ia na a inga manu mai tu malo. I le ta'aleni o le la kapi. Le alava tātou te vesi ei, nā le alua mau, nā mei mauru kei miu koe whikarangoa i, nā mea ia, o la ua tā mau, o ili mo le malo, o le mwhaino toi tu watu se tupe ia o tau, se i vanga nā, ua tai tō tasi, ma mwha mā vai ala tangata ia marwes, ma nongi le anga le au ia te o tau, tingana o tau whaafonga mai, o whai atu le atu no tau te o ese, ai tau te leo ese lava. Whai mai le anga o le wha vai, le anga o constitution, e tau o le tūtō tasi. I ri whape ngā le whaingo se mea la a whai a kua wa kaya le mea ai whai lava watu whafonga mai o le tunu.
Awa mea na se lo wha li I nei tangata malato mea lo whai pēr, whai lava pēr. Ale le talo whai le whionga le whasina to le whoa, tai le tua ua e tali sa paia. Le nā me alofa, ma le whaalo alo mawalunga. I le matua lo soifua, a uamana ia ai lau tautua I tutonu o le mautafono. Sa pae ai ma a uli ai, fina ngalo o sui te itasi. Sa whaatonu fo lau ai foi, ia mionga le tala whea ngai, ma le tau a loa o le tōtele. Sa toa ai foi, ia le pāle mene, I lea taimi ma lea taimi. Awa, e loa le lei e to le fua. Le nau ta inga o tula epa ma le taimi o le tua ngai. Ia matua suri pala, la uli ma la tau nei. Ai sa uwa ai le lofa le to ina lea. O lona lofa whaasoa ma tu ua wanoa ai. I le sunga le lauri an maari toa whapena fo I le fionga ia whamui nā Wayne. Ia whapea fo I ia I la tau lena o ese mai pe o le toa whaia olo. Sa au mai tau ina lava le tu ua wanoa. O le fionga le tole fo ma le whaasina. I sui ia o ese ma le HRPP. Ai fo I le teimi e vā ele whangatia. E tau upunga fo le whelafua I le vā o tule epa o mala auri. E tū lava le vā I le stoina. Ma tau ma whai fo le whaamali le loto o tule epa I le tele o teimi. Awal mea sa o le na. O le whongaftalai lava la tō ia. Lawa whongaftalai ua pe ua le tūto o tas. Ia ai li lifa lava I le mea mana o I le malo. Ai le vai taimi o tole fua. Sa o mai tau winai. Le tau ma whai pēa o tole a fua. Ia ina ia tuu awa noa. I le sunga I lauli whapena fo I sa whapito o olo ia whapea fo I fia me. Lele tau se silatu. To ale tai whawina. David, Tua, the Terminator. Tasi lea toa manu o le tātou o tunu. Whaftai lea tua. Ia ua awhi ane le toa wha ale malo. Ma amana ia fo I le nei tamali. Ia, ma le ta'alonga sa whaito tas. Ia, mea lea leno whai atu auto. Ese ala kapi ma le mele le afo I o le liki. Ese ala nana, ese le ta'alonga le whaipene. I le whape whai ngai kango le pasi le polo e sa valivati. Ia ngā o le alofanga I o fōri ngā el saulo. Lisi kam kua sori whaale le ia o e mam ka e o maka. Si tā longa I whaito tasi le nā toa o sa valiane. Ia e tau au iai le whaaloalo mawalunga. Jai Opetaya. Ia Cruiserweight Champion of the World from Australia. Toto nei tangata mō lātou loto, mō lātou fatu, mō Samoa. Ia ai, ta iala le tua I soifua o nei fo I tamali I ma nei alo, ta ua o le tunu, whawhetai a se manu, o lo mwhaio na avane lunga na iata ia, na whau tu lai mai ia le whionga ia lupe matasila anai afo e nai, ia le tama o le taua ana, whaatasi e malupe matasila, ia le whionga fo I le pāle mia. Ia o tama taua ana, vai atu ia la fio whalatai le tula o salongo ia whapea fo I ngalu e wha, ma le mamalu ia te oe whalatai. Ia a wā le tama o le whaasuanga, ma le tama o le fuafuatanga I le whionga, I le tama a inga le tuia ana. Mamalu lau tau whalifitu, ma le atitanga lo whawhetai. Ia, e whaamea mate ese ma ua ia ma anai. Ia, ai e fo I mea mate ngā lue whaatasi ei ma o lango iai. I lana fo I whinaunga o lo whaatino. I le ngata sa iai tono o le mautafono ma le palemene. Ia, ai mese fo I whinaunga o lo iai le 3 milene I a tātou free visa. Se toi vai tasi fua o le whionga. O i fo I le whionga afa masanga leo. Oi, o fatua o William Mafo I le apostolo ua talo whai ia ai la le ua o sau tali ia le whaaloalo lea. Ia mō lona ali I ua bala au iei le tua ma wha ma nawa fo ia na ngā ruenga. Ia tasi fo I le nā whai whi au.
sa tele lo na sau le soifua a o uina ma le soifua fa le nganga o le to tele wa tu ti ale ni se ke lo fo sa wa FC fo se manu la to ana wa FC na anga wa FC nga va ke mo su ngo so kenge ba wa ko ke le wa UFC ya la ko ai fon kanga fa pepe u ri ma kwa ma ko ya fa pe me fon wo le ko YFC a wa me wa YFS wa le you for Christ or you for Satan Marie ya le na le sunga sa vai le lauli ya Sir Michael Jones ya fa tai fo le nei tamali ya ilona fo isao ta u tele li tu tau fa ilo le nei tama ale ainga tato fai no vai atu le matua to fai ono fa pe fo itama wa asi ma patu ya fa pe fo le no fo itu ainga ya fwata le tato nu i mota ma vayala ya fa pe fo i ya le fale tu i sa mau e to tonu le fale vai monga te le sao ya le la o lo uso mondia le na u fo ya tu nei le fionga ele talo fai o sui la uva ai i lo uso o wa tele nei tau sanga ma tele toi feilo ai ele ma fai o na ngalo la fionga ai o lo putea John Roach i le tele o teimi sa tātou ngalu lue ai i le whasala wina fo i o ta longa le mea lea o le au ki lani i Samoa o aso ia e toa le mafau fauma le fautanga i le afionga ia airopotea. Pea wawai mai o safari atu lea wana. Awa ao na misa ia au. Nana saua o airopotea fa mai, pa mole savea. Te kango mai le maikile se fai se tala. Pe misa le au lea mo taa ma wai o samatau, pe misa malauri, pe misa po ai lewa le au. Pe misa foi masale i moa. Po ai au e misa. Au te tau nuu loi le malae, wa au lea sa whaia whasisilanga ma whasalalonga o le tele o tournaments ia whapena fo isu e ngā simpini. E te manatu i le vāno nofo Samoa, o ai le au lea, o ai le isi au lea, o ai le nuu lea ma le nuu lea. E mainga, o nuu o le whale tui sa mau, o nuu o le whale vai monga, o na e silsila la ia lea i whai ia, ma le sootanga o nuu nei. E leo ni tangata ese. E tasi lo lato, ngafa tasi lo lato whaia. E whafafonga mai lo tū le malae ma le microphone. Ma talo, ma whata oto, ma pae whaia i o nuu ia. Umalo malpisa. Na. Umalo malpisa tasi al tala le atau sawe. Se sa whawhai umalunga le malae. No no foi lalo le malae. Ia no foi uma lola ia lea. Wa toa ma file mu a toa lea tunu. E o lea uta puai. Sa se sine toi minoi. No foi lalo wha longo talinga. O upu na sa wha file mu ai ma wha toa lea tunu. Awa masani foi lea tunu u le lato wha fonga. Ma le lato wha longo. Ia. Wa foi e ta ua le wha longo longo. La meo la tatou taua i misa il nei meo le ta longa palangi. Ai sori ei lo tātou vādu nofo. Mo tātou so tanga le lei wha leanga nuu. Wha kerisiano. Tā longa palangi na watu e tā alo ai ta mali i o le atu nuu. It was Palangi's game. It was a pig's game played by gentlemen of the Pacific and of Samoa. O le ngona tā longa pua. Ai tā alo ai ta mali i o le atu nuu. Lala mea ka koa mio pua ai. Whaaleanga tu ai fua iana taula malama lea wa mena tupu mai the implications of this. Ele uma i le malai. E oa i nu ngā pia nā nei, ma tātou pāti nā nei. E ka e ile maka o sisi, e tui e sisi, se whangu po sisi mea. E wha a wau pēr le nā mea o le ili a i a le atunu. Le alana nā e leo na tā ua tele, le wha longo, i le leo pēr on tupu mea whape nei, ino whanga whai tele.
Mai o te whawhtai e tuai e lupotea, John Roach, ma lau tau komiti whamuina, John Mika. E tau tele o tau sa i le komiti nei lau tau whātua tuanga. Ia le ia tau o sa vea, i teimi e tutupu mai i pe whea nei. Iwa, e tasi ale upu, file mō loma le tunu. Aisea, e mamalu, e mamana, o le atu nuu e whaalongo, i le upu tā ua e tausi ai le file mō. E o ai tinamu tamai tai fwoi, e le kau fuki uru. Tā ua le na. Ia, lea, tasi lea uso, tō tino le a tau sa vea. Le uso, ia, la oli, po le fionga fo, ia muangu tutia. Tau tai toko to whai ono. Ia, le tama anu manawa whasino wale sau fa inga. Ale to ono i lufi. Ia, le tu o le tapa au. Tau sia, to o lalo ngā fuafua. Ia, awa, le tu i atua. Ao atua, o i u matei mahau. Matei o atua, talo whae. Congratulations, na pawaleo le pailate. Pena iei nisi tangata na malanga whatasi le vaa, na se man pena na ia. To lima, to lua na maliu, to tolu maliu. To tolu na maliu le vaa na. Te le ropo se mea ngawhai le, i le pele o le mea mo. Ole sa, ole iwa fitu le pa ue lunga i momo. Ewa, watua no fasi se ele, le vaa le lunga o whale o a inga i momo. Ia e whaftai le tua sa whaasau ina ai, ia lona soifua, ia masitasi fwoi. Ia, ai, wa whaawau pēr lana au nanga malana tautua o leo toi awalele la. Ai o ia lea o se kapiteni sinia, o se officer sinia, o le e New Zealand, na te whaawasenga ina, ia pailate, mateimi e malanga ai, lea waa malanga e se ai, a oi fo i lātou te whaau waa ina, ia lea valele ma lea valele. Tā ua tele la, ia le sao le nei fo i tamari o le tunu, ia le ngata i lea, a mātou tā alo i le au fili le tātou a nuu i vaiala, a o kapiteni landa, tusala o le wingi lea, a o lau ke second five, a o le kapiteni o le mātou au tautia le nā vaiala, a plaki. Ia o le kapiteni ia le tō whai a whale o māwaenga tiki tafua. Tā ua le nā o le wawa i atu iai. Ia manisio i lātou. Ia nā wale o mana whai atu tasi la lea kama a seu manu. Wa mātou le lava wawawa i e sau e whelua i le wheelchair. Ai o mātou o tangata mālosi ma sāwa wali. Ma si i solo le wheelchair le li i le su e sang kenga i whalekalapu mako ki o. Lea la ua maua lo malasiona whaletua. Ea lea la u whetula i vai, ua saa oingo koe wa ai i se whalekalapu. Ua mako le la vasi i la wheelchair lunga. Lea ua e maua Madeline nofo le leilo le whale. So lea ua kwai le mawhai a, so le whelua i ringi i ari. Patalo whapitoa tu la wailo uso ya Michael Enoka. Michael Enoka, hawhitai le atua, tele nei tau sanga sa tā mafuta ai fo i a matoi vala, mai lea onga i Henderson High School, ia whapea fo i Samoa College i Vaivase i lona lau mua, ia whawhitai le anga leo le atua. Ua whate ia ina ua tā wheilua i lea so nafi. Ia ai whai ai le atua me silisili e wheilua i e uso. Ma tasi fo i nei ali i, e sili ona mawhana le mamawhtanga, o se woma mai i te tonu le ngata Henderson High School, ia whapena fo i Samoa College, ia masio na uso ia Collins, ia manisi lava le ainga. Whatalo whatu i lau sunga, ia te oe le uso Michael Enoka, ia masio whale tua. Ia timu, ia whapea fo i ia le no whaalo, ia masio tau ainga li, ia awhai o soifua na i o matua, ia momoli atu fo i aia lo whaanga, o folo fatu le a tau severe i a te oe ia whapea fo i o fale timu o fale timu ne nana fale timu e noka whapupu i a timu a timu ia oi le la u lo nei whai mai ia le fale tu a fale timu whai mai timu
E ai le fale o tangata mātutua e ngā lue ai i nā po se mea o Sandringham po o Mount Eden ea. E ta o Aranui. A whaila o whaafonfufa mai. E ola whaasolo a tole li ti o tangata nei. Ai malse a le polo kalame leo le ngā Gagaifo Faiva. Ia ma le tano awa i le aso. I le aso. Masalo o timu o se tasi o tamaita i tausi mai. Po se tausi soifua. Ia po se nurse ai fo i le elderly home lea. Ia. O Mount Tapper la. Ia le leile na whaftai a producer. Ia. Ai. Whamai o le tōtele ia. E le ngata i tangata whai ngā luenga i tupu mai e whapea i whaletua matausi. A me se fo i olo o whatau turi ai ia nai o tātou ta māma tina mātutua. Ia au whafonga mai le pulenga ma le au whai ngā luenga umalawa ale Aranui Elderly Home. Ia i Mount Apet. Whatalo whatu le i atau o sevea i ate utou umalawa. Le au whai ngā luenga whatasi mai, whatasi ai fo i mai la tau o lo whatau turi ai. O a ngā luenga umolo utou whaia po le tai au tota, po le salu la pisi, po le ngā sesenga wai tu tele nisi ngā lue le umkuka e ngā sese tau mawhitanga mo tamam tina matua o le umkuka. O le whale tā mea, o le au te upotu. Ia, ai mose fo i la tau o whaia ngā luenga le nā o le nurse, ia po le whainu, whala au, whai tuinga o fusinga o mea umalawa whapena. Le ala vale a wala o lo tau wanga le leia tuai i Aranui Elderly Home, po le Aranui Hospital, po se whale mai fo i mua tangata mātua. Ia whamanuia le tua i ate o tau, whapena fo i ate oe le tau fine timu e noka, ia ma o tau o lo ngā lue ai i nā, ia manai te mā fo i matina o lo whaatau turi ai. Mori atu o lo whaanga o le ataua, whapea fo i le sunga se manu i ate o tau umalawa. Ma whafta i atu wa o te ilua, e le mawhai fo i ana misia i au tau tālo sanga molia. Ia le au whai ngā ruenga nei, le Radio Samoa, i lātou umolo ngā lue nei, ia, ma awhi mai ai, ma whaamanuia mai ia i mātou. Ioe, wa aise kou vai o le ola. Ioe, oka wha le se tau vai o le ola, vai a timu nale pe Longoifo i al whaletua i a timu e noka. Ia ma whai e se tau oka na vidi mai leo timu tāpena tuai se oka mo o tau umana. Masalo o le tō tele nisi. E le aiangi mai. A o mai Samoa fo i lele o le. Ki ngā o kuri lima. O po ngā iwi o vae mo mea whapena. Kama leo o le vā mo o tau. Ia. O na awhi mai leo la utala noa. E o to inisi tā uso Samoa la tō whailonga li. O te leo i loa tua la ia sito ina lea. Po masalo po se whaiwhi au malolo. Ia, o te lo se whaiwhi au malolo, manu malo. Ia, moli atu fo i le nganga whaftai. Ia, i la tau nei. O e sai le ngā luenga le tua. Ia, wa malolo, retire, malolo, manu malo mai. Ai le mawhai o na vesea ai le whaamurianga o le sosia. O le to mai o le ngā luenga le atua. Mai o tangata fo i nei. E whaalango i ai ia le ngā luenga ale whaiwhi au fau. I masani ana whaila utala le nā. Wa mapu mai i le ngā luenga na taasea. Ai o nisi nei o poutu toa o siri anga i o le ngā luenga le atua. Pe a whai wauru whale mai le whaiwhi au fau. Masi o na whale tua talavou au le le. O ani whawhita au le tūla i mai, tonu o le tausinga o le lafu mā moea le tua, o le tamama tua lea e whesiri ai. Ia. I lana whautuanga, lana whātō whāla inga. Ia, ma mea uma ua fo i mai ai, e ma whai ai o na fo ia, ni whawhita uli e ono aria e mai. I le ngā luenga le tua. Ia nai le ma whai ai. Ia, e ei lesi tina sa o wawa i atu. Le fionga ia afa masanga. Lea ua tausia li i nei le fionga i le alipia. A o avea le fionga le matua na tongi a alipia. Ma konsula o Samoa i le nawa i tau. Ia. O antiala afa masanga. O ia leo leisi tina e sidi o na pele ilo na loto. Ia le tūlanga o onga.
Io, ia lea sa wawa i atu. Ia, o lo o a fio ane fo i tali ia le whaamrianga, ma le pine tā waloa mai i le malo, ia, a matua i le whaamalo tere lava, ia, mali, e fo isi o tau e mafau fo lele, ai fo ina ia au tau lisi o tangata tau te manatu e, ai, o lea ua sao noa le malo, e ta ilua tau sanga ma whaia le whaaloalo lea, e se le tā ua tele. Ai, sila fia se manu, o le si mea ma tau tia, le ai ma se li poti leo, e tā ua ai ni misa, ni whaale tonu, ia po o ni mea whapena, e whaavevesi ai le wā, e o lawa le teimi o konseti, nioi, o le si fo i tā ua o le mea leo, le se li poti leo na tā ua ai, e fia na moria i le ave tā vale o na, ini poloka sa whaia sole, e se le matautia. Ua mārama lama tangata i le tula whono, ai le ngata fo i le nā. Le aia ma se whaalave tau tā vale, ia po o ni whaalave o ngaonga na tāo fia i disi le mauta ngase. Ia, le wa umale atu aso nei e tolu, wha aso. A mata mai lava yaso le asfareilo, lava yaso mata alolo na whaia le astonai. Ia le aia se li poti ua au maia, e le tanga luenga leo. Ia e tā ua ai, ia se whaalave mātu ia. Na pau au le mea leo te wawa atu nei ai. O le toa iwa leo ua, o le alawa si ilungang le whainu mero tangata ia i lato so tanga, ma le mata upu lea na oti mai ai ia le tangata. Se tasi o ri Samoa mai Vietnam. Le a whaila ua toa iwa, o lona winga. E toa tele atu nisi tangata e ono tau fie le mea lea. Le alawa mai le whaatanunga le Central Bank, po le tātou whalitupe tūtu tonu. Ua tau fie ai le si to ono. Ai le ua whaapopo tu ima le si to tolu. Tau fie ai mai i latou. Ona toi whaonga ina a latou bank accounts po latou teu ngā tupe. O lona winga. Langa o mea nei o lai pui i ai i whaamatalanga. Pea tai 4 miliona o iei tonu o tu stupe a tangata nei. Ai a tanga i foi masilasila i le meo le whale taavale leo le une lei. Po le una lei, una lei. Ko kiki awha meo le ula lei ala makongu iwa iala. Kau pēa ko i mara o whakapui ka whiwhi. Po aile po ngā ua i longa so tanga i le mea le whainei. A te ua sau, tu e spela wha lei mai. O le una lei, ia, o lesi meu te fia whisiringi al mata apule nei. O na whale ta vale leo le una lei, o meo rental cars, e leni ta vale tau ngofi. O le te tilo anga i le lua se lau, afe se lau lima sifuru afe i le ta vale tas. Whawhewhea na whauru whale tono Samoa, o aina ki lia ina, le wafu, po le freight clearance. O is a company, a freight logistic company. A o aile o li ofisa, o i le tiute batupe maua, a le atunuu, le ana whato ai le tatala ina mai i tua o ta vale nei. How much money that was paid per car, because these are Mercedes-Benz, they are BMWs. O motua ta vale e ngapa i ta vale. E lua afe ta la, e te tongi e le aso e te whelua i ei le aso e tasi i se ta vale matauti o ta vale tongutane, anangata. O lona winga, a e, wa lewa no ta alo tangata nei i tupe o le ua atu tonu, pe send atu through wire. Wire transfer. Wa lewa lana iei tupe i tonu i. O lafo e tilo lava iai ia le au ofisa ma tangata lo wha mapopo tupe o le whare tupe ma tilo i accounts nei. Ma o te longo ma toa i ofo. Ma e tatau ai. Ona longo ia le tino ta ua. E tilo ma ta upulea. Ai mai se lau le cyber crime unit le ua wha ululu nei le tofa ia le vea li o wha tau manama. Fair le wai atu ile tupe lea. And how much is this?
Ai o siaki fo I ta vale nei I o lato peipa mo le afi ma mea umalava pele o mo noti e tuai ma vatu ai le aisa I te tonu o le atunu. What is the connection? Who are these people? Is some of this cash being laundered in Samoa with money laundering? Whea o tātou te tilo iai. To trace the history o le kampanila, o ai o le stala ai le kampanila, o ai ngō tangata nei. Na whape I o atu le kampani Samoa, wai lese tangata e se sau mai, se tunu, ngā lakua o, sae aku o waku whamai, ua whaatulan pisinisi, ai le ai ma se tangata Samoa e masani ai. They would have had some connection and affiliation to some of our Samoan national citizens. O la tātou o le malolonga. Malo le whaafonga Samoa, I le ngā Gagaifo Faiva, ma le ia taua savea. In this update, a warning people working for the government, national security and the military with access to sensitive information risk being attacked online by Chinese agents. The SAS is working with our Five Eyes partners to highlight an increasing trend of incursions through networking and job sites. Director General Andrew Hampton says agents will often try to form online relationships. Over time, they'll progress to asking problematic questions. That may be sensitive information about New Zealand's military capabilities, our diplomatic positions about intellectual property. Labour's echoing a report suggesting the government shouldn't rush into building an LNG terminal. The CIPRA report for rewiring Aotearoa recommends using a diesel peaker to generate power is a better tool for transitioning to renewables. It says diesel is cheaper and a better short-term substitute than LNG. Megan Wood says the report shows options like diesel will ultimately get us where we want to go far more quickly. We are going to need some short-term bridging to get to the future that we all want, which is the most affordable energy we have, that is renewable. Sparks launched a new way to identify scam callers. Verified Call helps customers see legitimate calls coming and reduces the risk of impersonation scams. Supported devices display Sparks' name, logo, verification badge and the reason for calling. Fraud lead Ross Dixon says they're trying to balance a smooth customer experience with safeguards. But this won't create a barrier for you to answer the phone. If you've got the app, the call still comes through like normal, but just with those extra assurances that it is Spark. And that's news. In sport, Dame Lydia Ko heads into the US Open tonight. Thrilled LPGA golfers are playing for the first time at the famous Riviera Country Club in California. The course for the LA Olympics in 2028 has been the exclusive domain of men for major events. It's awesome that the boundaries have really been broken in that sense, and I hope that there are more courses down the line that, we get to go play that typically men have. The New York Knicks have struck first in the NBA basketball finals, beating the Spurs 105-95 in Game 1 in San Antonio. The Knicks have now won 12 consecutive playoff games, just the seventh team to have such a streak in NBA history. I'm Raylene Ramsey. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kasu tialu, awal suya lingila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela a. Siwa uanga oi oi, lolo fa ape e ua
e siva música malia se maya night Ya, toi whatalo whātu i le vaenga muri o le tātou por Kalambe. Le ia tau o Savea, ma le Gagaifo Faiva e le nei fo i a stofi o le whaatawhiti o le tele o tiute, ma ngā ruenga sa whenga iai, ma ngā pātia ma le atunu o le nei fo i vai aso. Ia maise fo i o le whaamna tuina o le tātou tūto tasi, le onos fu ma le wha, tau sanga o le matua, o le temo kalasi ma le sa o le tonga o Samoa. Le mea maalia i a tau. O lea la ua umanei le tūtō tas, ai ua o mai le awari ia. Ma whai mai a lātou excuses i le mafu anga wa le no nofo ai e tāpua i Samoa. Ma o e lango lango le malo. E o lava i nei mea o le tūtō tas. Ua matua atangia ai i. Le matua i mataua. Ma le fia o nei tangata e mea o lo whai mo le atu nuu atoa. O la le nei excuse whai mai o le leo se wala aulia. Ta ino e. Ia na wala aulia na whea o tau i mea le atu nuu e whai. E le tau wala aulia o tau. Tau te loa le mea te tau na whai. Use your common sense tau tala no so ai. E le o mea na whai o mo nisi tangata. O mea o lo whaia, mo le malo. O tau, o tama le malo. E le tau wala aulia ina o tau. Pe whai atu ni tusi wala aulia alo ia. Tau te awhio mai ai. Paua leo le aso tā ua tele. I le atu nuu atoa. Ai ua o tau le whata ua ina. Ua o tau manatu whata waa. Ua vero o tau ita. Ma lo tau tā mai. I le teita inga la auli. Ma le mea ua outou whai ai alo whanga. Ma outou malanga ese ma le atunu. Ua outou nofo a outou peini vale le fale. Ia o outou ua mai lola ia lea whaonga mai outou media propaganda e whai mai ia outou excuses. E na o le tali o le atunu i a te outou. Ma na tile atu i outou mata. Ma outou tala e whai. Ai ua matua i tilo fia ai, ne meo le loto leanga. Ma le o e lango. E le o se, ala umno foi atu. E le o se tūtō tasi o la uli, ma le fast. E le o se tūtō tasi ale pale mia. Alea, tūtō tasi ale atu nuu atoa. E no nofo ai ma mafau i mea sa whaia e o tātou mātua. Le tae au, nā sa i le ngasu, ina ia maua le sao le tonga o Samoa. O lona wingala. E tasi alo vai, e le whaatawa ina i la wari ia. Le aso, na osi ai le to i lalo o Samoa. Le toto malingi, le loi fonga pa u le afu le lea. Le polonga sa whea ngai ma le tātou o tunu. These people will never give value to it. And pay respect and tribute to our forefathers who fought for our freedom. So obviously, none of these guys' parents were ever involved. Well, if I lola tala le na, e le whātawa ina langa le inisi o tō ainga nā sāsa mai ai le mea le sa ilinga o sa utonga o Samoa, iang ko wofo la ile ma whai mai kalmai. Oi, awha mai o mako makua ngā, o mako kamama maanga. O matou ainga na. Aia. E mai maula taimi e māwawa mai ai ma whiula mai le ea matanga manongi leanga. Ai tau te lei whaatawa ina le sao o ta mama tina mātutua o le atunu. O siri atu ia te utou lo utou feita i ala auli ma lo utou le mawhai o la auli.
Mea le nā, wa matua I atangia mai ai lau tau toe to I lalo popo foi. Yeah. Toe whaia ina foi. Koko nguku ilea. Ile leo atu le foto. Leo atu. Ile tūtotas. Ai ola lafi solo mai, mau tino solo mai. Ta fefe ai longa ngofo le lei. Kua alu lea so ako maka le TV, mawhai kio I mea lea maka kua TV. Mawhai ponga ku le TV, ai lea masisi o whaalongo mai iai. Ola ai alu ale, le savali la kouia, ma le fōlengi au. A fo lea la auli ma le malo, feo ai mai ia tangata, ma ia tonga ma na ia Samoa le tunu umo. Ia lātou ta lolo ma whai la unga. A le fai kio kwa la wuri ia le maka mga ngāku ngai TV ngai. Because of course they will watch. They want to watch. They want to see what's going on. You know, mai foi la ia le matua kapenga le lei. Ia le so sofa ino o mea sa mata ia. Kua kulu le lei le mai moa ma le tilo. Ma tusi lalo mea na wha le tonu ma le lātou lava vai. Mea nā le una ufai atu. Ano o seisi o tau, ma puni lo ma le ngutu o tangata, o tau tau tala mai se mea. Ai oi whaato ese le atanu, wha malulu atu. Ne ia vea wha pea, wa mātou le amana ia ai ta mamtina mātutua ma wa whano le soifua. Ile sa ilinga o le sa o le tonga o le atanu o le nei. Aia, ele ropo ani excuse o le atoi whai. Nā o le mātanga. Oi lo mamau ele atunu. Wo to wo ese, to te le fia iai. You didn't want to be part of the celebration. Why? Because you are so sore losers. Tal sa o tala na vatu. Ele ni tala fa ngā peruperu. O pau na o tala e vatu e wha whito ai mautou muaulu. Ia, mautou la lafi dilo ea ina mawhaataltari fo nisi tau tala leanga tau teo mai fo se teibi e whai. Ai le roa. Le ama se o le atunu o toi fia whaalonga atu ia te utou. Wai loa le lei e le atunu ne mafuanga. O tau whaafonga Samoa o tau silsila Samoa. I le mi ngao. Ma mio pa a nei tangata a ua mātu tua o te tai o le atunu. Whaase fulu mon tupu tau sanga. O soe ei le tofi pa le mia. Ma te tai le atunu u atoa. O le aso lea e poto ai mori futi afu e tasi. Le pale mene ato o Samoa. Sui ma malu usu fodo umo le tunu. E wha tasi e tatia ese o ani wha le tonu. Mane tūlanga o fe ese se iai i upufai o malo. A o le teibi lea e fusi ai le whau o malo. E tasi ai le loto o Samoa atoa. O tau wala ia le whaia nei le mea leo le whewhae vai a i o le atunu. O le tani lava le nā he wheto ai ma o tau. O tau le ma fu ai. Nā fo e loa mai e tuila manua. Nā fo e nau o mana sao no i eitua olo. Tura epa. Ana ua e file muma e loa. Folo ma lie lo to ilalo ma lo whaia ina. Ma lo malolo. Ua leva na file mu le atunu. Ai pangalea. E tau solo mua ia te oile tutu afi. Ona whapena leo ona la lanu whaatasi atu ai. Ma e o lo lato lango ina oi. Ma uto lanu whaatasi e lava. Birds of a feather flock together. And birds of the same feather fly together. O mandu umai tutusa lanu o lato fulufulu. E o fofa i vatas, e fewa i vatas, e a ai vatas, e fele lei vatas. A o fo lana to ulu o lato fulufulu, to ulu vatas i uma le teimi atas. And when their feathers fall, they all fall at the same time as well. E kalo fai de fi, kalai fi kai. E o maltemi leo lai lu mauru. E tasi ale ngola ta. O whainga la uti.
whainga lau. La tau mea la whai, ele o pongi le mea la mo le nei teimi. Oi o pongi si la mea o le mea whaito o tasi o le atunu o atoa o lona tūto o tasi o le sami ina o lona manu. Ua vea I lava outou un tangata whaia ina, ma pala a ai o e whafsanga I ma le atunu, ma te itai o le atunu, ma te itai o isi malo, ai maise o tātou uso mai sae, ia tuile manua. A ko kiki fo ia lus ko so nga kupe o ia kuil mangu a ko fe mai ka ia kwa olo. So le afen ko ia ri ka mi o se nga fu. Awa te vai atu. O te vai atu tala sa o lava le. Ke fai aku sa ulu nga kupe tu le pa. Auto uma ia. Nio ai me se fo le suite tai. Ele ma fai o no nofo vale la uli le mari to ma le pale mia. Ai vai atu e fe pasi ia I whape nei ma fe kolosi ia I le ta inga o wha longa mau lulunga I le ia le atunu u whape foi se leni na fe moli tai ona o le alofa ma le anga le lei ma le alofa tula I o tangata ma lo fe ngā solo ai ma lo fe ta lolo ai ma lo e fai so tanga e le ma fai ona tu e aluloa e le fionga e le pare mia ai le afe ane se fao tautanga a wā se fao loa longa maua lunga mo oe sa se ei I le tofi pale mia. Whapena fo I le sa whapito sa se ei o le ulua I tamai tai o le atunu. Ta fe. Yo ka vale I fo I sa ulima afe Amerika po sa usfuru afe Amerika a o se I fo I ngata I au afa o tala o le aso. Aya. You chose not to respect and pay tribute to the one day of the year that we celebrate and commemorate the independence state of Samoa. The day we became independent and gained freedom to rule our people by our people. It is for the people, by the people, for the people. Ale mata ngā ia o se mea, e o le awea maluma, ma masiasi. Fesiri tangata, tau te mana tua fo I le vai teimi fo le tausanga luafe luasfulu maleono. Le nga celebrate e nga lau lima langa whai ngā malo, ia. Ai so solo ma te vai se isi tangata ia nga ia le malo, ma te le malo. Ave a ia iau tō winga le angana. E aranga whai mo waka. Le mali e kere o winga o meo kamaki. O mea i o winga o kamaki, fo le fifia, le sau se me whai. La leo no fai atu ta fifi talo fai la se tala la tau fai ia o tau whanau mai tala grandson le say papa how come you're not going to that celebration? Remember you were always there all these years. How come? Yeah, no for pepelo to mititi. And he will tell fibs and lie to his own son and grandson. I will if I say because I don't like that man named Loud. I don't like that prime minister now. I've got a grandson. But why? But why don't you like him? What has he done to you? Oh, I can't love him. I don't know, because he's a criminal. He's a criminal and he took all the power and, everything away from me. Ko va vai ele me leu fanga ele ma fo o como que leu facili. Leu facili a papa. Oh my goodness. You should still go, Papa. It's plenty of time to make up. And I value my little committee. Papa, can you pray for him?
Can you pray for him? And come here, I'll pray for you. Tau silasila iai mea wae o mawhauwhaunga na. O mea na e tūlai mai. Mai o mea na mo I lava, it hits home. This is reality of things because o le mata o tau whanau. I sauninga te tele whape nei tau te se ei mai ai I le maasa lafa. I lumo le lalolangi. Ma le atu nuu atoa. Ai wa vea lava nei mea whaatau waa. Ua matua whaia ina ai lo o tau tangata le lei. E si le pa whapena o tau tangata le lei au o tau whaia ina. I lea mea whaatau waa. O lea mawhai ai. Ona o tau pūlea o tau loto. Ai asa I o tau wō ngu fo I la ma while mu. O e tāpua I le leo mai. La lafi mai se pū o se avi I ma mata. Wha makakasi mai ei whapengei. So le ai le ai. E oku o I meo lako propaganda media. Wha sau mai I whafole leanga lai. Lai tu tonu o le loto. Mo whapena fo I ona whata I tai ai au tau. Tangata ia o le media ia tau te whao ngaina. Nioe. Sa saa mai fo I oka. Tua feita tangata soli. Nioe. Tua tō tā mai. Awa vau mai ia lātou por kalape. Te rewhia ta uani ngō ni tangata ele ini mā whau mani whai ai ola. Pe iei fo I sao me e maua I ni tangata. But the implication of what you see of these people have been laid down the narrow path of thinking. Io, olo na tātou wō I lalo o le vāpi api leo o le mawhau ma le whātō whāla inga le tangata. E te ino le leia I tala e o mai. E whāriri, e veita, e tomu mumu, wa le tau lau o le wha moe moe. Nā tū te whaia tonu o le aso lea, ma mea ia. Wa le aise malusi anga e sawa tu aiso la tū leo I te tonu aisea. Langa fo I la tū te le momo lia se sa vali e tu o lalo ai I se nganga file mu ma le wha alo alo e ata ngia I fo I nā. Le tāu o tele o le la tū tu o lalo o lo avatu. I se leo malu, ma se nganga le lei, e ma whai ai o na whao ngā ina, ma tali ina e le pāre mia. Ai re ai, no. Tau ma whai mai le mea leo te vātua. Sui lau tō skairi le mea leo te vātua I a te utau. Mo mori lau tō tu o lalo pe a whai o tau o se tu e a ngaia I le fola mā walunga, I le awa fata. Ma le vāno nofo le lei. Nau tō wawaila ia le iei wa sui lauti. E talia lau, ni whaaftei tele mo le tu o lalo. Whaaftei whaaloalo. Ale mea leo mai. E whengaui, tiai, tau te mana na o e whai le whaatonunga. E au noa ma le tu o lalo. Ia ngā le wakua o le whaakongua ngā markou. Leo le nāma. Ma utou tala e la lafo. Ia ngā la wakua ia e whaapama ia pomu whaasala veifo I le lauri. O ai o māta ngā I nei mea o outou lava. O outou whaia le nā mea māta ngā. Whaasanga ia te outou lava. Lele mōri mau, ma mai moa le atunu. Ato walfasili nā lai, walfasili ele tunu. O le la whatoa he lotu nei le saunanga le ato o savea. O le mea tonu ala le o lau. E nei fio mai, e whaariri. Ma lesi mea leo mai langa I le tāua ia I la taule, tuto tasi o Samoa le intangata o lātou ainga, sa ia I le whono whaavae, ma le aifo intangata o lātou ainga sa lātou tauina. Ma sa, le vau filifili o le sailing o le salotonga o Samoa, none of their families were there. That's why they didn't. It wasn't an important issue to them. Because they have no connection to it, no affiliation to it whatsoever.
your kids and your grandchildren, your family are listening to me right now. And now they understand why you didn't participate. Because you were mad, crazy, and disappointed that you weren't involved in the planning of this whole event. Talo fai. Ya. Vai foi. Ai sau vai indo. Ole vai ole ola. Fa talo fatu le te mamatua au mua ave ia fa pe foi le tina ia au ona male no falo male ngali I ngata ia tu I riri. Ya. Tai au fo I tonu ia lau tau fan vai. Ia fa pe na fo ia le oka mo le sunga asua I lua male faltua. Fa aftai mo le maftanga ma le tātou whaili sua I lua, a pia fo I le fionga I le taurangi a tofa, le fionga le te tai whaili le sunga I a Tangaloa, na malu le au telavou, PIC Brass Band I Avondale. Tau nuku fo I taeo lau oka le sunga sua I lua, mo lau whanguvai I leola, aftai le whangaina o le au. Nanga mesela o tōwia, whatalo whatu lau fionga I le sa oli I tuala, ta wā tau pa utino, malwhalitu ia peka, ia maise fo I le tātou maketi le na o lo a ngai ai le tōtele, ia maua le vai o leola. Wa talo whaisi o tua whine o Maria, nive ia whapea fwanta mai ta I o Mareta, le si tātou maketi le nāma le tātou whale o loa, Luas Fulma le loa, Templeton Place, I Glendon, ia. Anga ia I nāma I la vai. Le tātou vai lele ua o atu le uta ma le oka a le Tasi Market, le whiunga I le tole foa, fasina, po le sunga fo I le I whaifi au, Pastor Larry tupa I lavea, ia whapena fo ma le tamo Robbie, o lo o iai I le tātou marketi, ma le whale lo le nā, Tasi Market. Le tātou marketi lea o le Island Food market I nai Avondale, taftafa o le tui sa mau, tasi nano whanga na ua, to tele anga ia mai I le tātou vai. Ia, ma le sunga ia Wahid, Grand Market, numero tasi, Massey Road, I le anga ia tu I au kilani I Sifo, West Auckland, na ua lausi le fia. Ia, masela, masalo tai au mo se tala mai le fionga ia Salamatua, Salo pe toe wha, pe toe lima tangatalo o lo tutoe o lo tātou container. 4 or 5, perhaps, less than that. Yeah, ele o toe mautinopo la, le te me toe whaies tātou talo wa leo o whalongolongo atu. O le si vai aso atu I ona tua tau no le tātou container talo. Kwa mangai al mele sei o le ale misi fo le sau o le tātou o le talo. Ia tonu fo la fa lawi loa toi manisi o loa o le asa wai. Wa o te watu le teimi lea le watu le lova astaloi. Wa a mata on fotu le fuata. I Samoa. Le rona peke o sa wese kako ulu mai na. A talo fatu I le uso ia sau a inga. Sau a inga ma lo le soi fomria. Ia o tau mafo ia o le au fau tua. Si nia le tātou whorongo whawhautua le tunu. Peo ne ai le sunga sau ainga, ia whapea fwoi le sunga e mataia, o le whautua whapitoa, le sunga ia sua, tolu ma nave misiluki I whaumuina, talo whatu sua ia te oi, ia ma le whautua, aftai mea uma sa whatino I le aso o le tātou sisi ngā fua lea na whaie au kilani nei wā, pe ana o tātou ea lea tunu I whafu na whaile tātou sisi ngā fua, ona o le tō tele, na malanga uma I Samoa, o le mea le nā e ofuai, o le matua I sausoni o lea tunu o mai I le lalo langi ato. Despite the fact that the airline tickets were so expensive, the airfares, but it didn't matter at all. It was the Independence Day of Samoa, and everybody made it a point. And the effort to be in Samoa during the celebrations.
And I want to thank you. And I wish you well when you return safely to your own destinations. Whapanui atu ia I lato uma sa ngai. Fono fautua a Samoa ia tunu I fafo e tu sai male. Tūlanga o a inga lava ia. O le whatutua I le atua Samoa utasi. Pe e te le fast foi. Ai sa e malanga ona o loua nganga atoa. E te fia awai e le whamna tuina. O le aso whapitoa le tātou atunu. O moli atu le nganga whaftai mai e te au le tātou porokalame le nganga ifo Faiva. Ma lei atau sevea whapea foi le tau whai a seu mano. Mātou te whamoe moe foi a whai o le atu e taliu le uto. Ina ianga le lei le atua. Ma pui le soifua, wheta loloa I o le atunu. O e na malanga I Samoa ma e o lo toe fau mai. Ina ia tau nuu mai manuia ma le saunga le mou. Aua na ia whea e se atua o le ala le whainga malanga. Ia pui ma malutia lau tau soifua. Ia ma wha lau e le atua pe au le ea, pe au le ala. Le lato I le ala, le lato I le e le vasa fa pe fo I le lato I le ea. Ina ia tau nuu male manuia le whainga malanga. Matoi foi mai New Zealand po Australia po le malo tele o Amerika po Hawaii foi. Ia polisi o lo fai malo longa I pea ma fa umi atu le lato ta faunga I le atunu ua matango fie mea uma. Ia le na. E mai le tala le toi ina Lieutenant Governor Pulu, Honorable Pulu. E mai a, auli, fia whaisa o sit seni tangata nu o Samoa tuto tas. Whaisa o nofo mau, au te fia sau e whaisa o tautua I nei le atunu. O tau sisila iai, I teitai o le malo Amerika, Samoa, tuila mamanua. E matua maofa, la uvawa ai, o tau o se whainga malo whaamniaina. Wawai e Lieutenant Governor a leo whai mai e fia sau. Tele so tanga. Tele o tātou ngafa. Ta oto e pipii o tātou walo. Ma le whainga malo tuile manua. Tasi lea vaenga sa avatula o polo kalame. Ua tili ai le ti ngā tele o le loto le to ina o tuilepa. Leanga ili mawhana whapea sana mawhtanga. Ma teitai o le malo tele. Ma teitai o le malo tuila manua. Ona o iai le tantununga o tuilepa. O ia, elo atua, bypass, tuila manua ma le lato kun kalesi ma le mauto senate, ai whanga saoa o ia I Washington e le whanapaipai. Na me leise malo si ango tuila, o pui na whai. Ina nawa I taupe a whai ana whaatala nonga. Leise malo si ango tuila manu e whai e ni whai unga mani tonu o le lato malo e o uma o ia Donald Trump. A se sila fo I le vai taimi le na. E le amuna ia e tuila epa, le whai ngā malo tuila manua. Na te le amana ia. Ma le ala fo le na. E le ai le sotanga. Ale malo tuto tasi o Samoa le na vai tau. Ia whapena fo I te tai o e na tula I mai. I le vai taimi e a vema te tai o tuila manua. A le ala le mea le ua utou sila ne iai. Pe o le sao noanga le na whai e pulu. Pafte atu la uli wa e amana ia o mātou tangata I le motu tuila manu o ma le motu I sai. Wa e apa mai foi. Ma fa so ni mai na ia wha mautuina o tātou so tanga. Ma ua wha le lei a tili ai a tātou ngā ruenga so tau au. Yeah. Alena liwe fa malanga ia tule pa o ia malala to foi vanga o tupe mai tule man se me leila mele
Tūlai mai o la uli, whata ua. Tui le manua, ave e ma le tātou ampasa, ave iai le tātou konsula. Ave iai ma lau iai ia le tele o tātou mea mata ma o loa e ngausi tono Samoa. A watu ai whatasi mo tātou tangata, e ngā lulu e whawai teimi ai tono le atunu. Ai sau le solo ngā tupe la tau ia. Le tupe Amerika, mai le whali o le Starkist. Wa tele le tamau ainga. O tuila manua wa saa mai lau whanua me le ele ma le tamau ainga. O Samoa tūtou tas. Le lau a apatu le malo. Ma whaia le maftanga ina ia matua i mau popo ma malosi. Le whawai o le sotanga o Samoa ma tuila manua. Le watu la i mai ai. Le manuia leo le whetau siai. Da le manuia leo. O le tamau ai ngō tuila lele i lewa whoi na whaile lātou paketi. Ma whaile lātou tala whātatau au tū o le tupe. O le fia se fulu o nā miliona o le asa saa atu mō le tātou o tunu pele i Samoa. Luas fulu minute tāle i tūlai ono tātou wōre malolonga vavai foe fo i mai tāu alunga le Gagaifo Faiva ma le ātou sa vea au maia i ate oe. O le fia tele e le tātou whalemai o le Pacific Specialist Health Care tasi Nandi, tasi Fiji, whaapitoa mō tautonga le whantu ia ngase o le kānesa. Mo le tuaile ngang whaftai, le o Parish Kuma, whapea fo i lau fionga le matua, atoa mafua i upolu, tai akui ia whapea fo i le tamaitai ia Christina, finau lei ataua. Malo le ngā lue. Tātou fo i mai, tā mai al malo longa lea. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kānesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi i le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. O mo mia ni ngaluenga whai i lau whali. O le living space o lau company if so soani i le whale leo mau te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be wha faulau heat pump, whaisau deck, wha peta lau whale. Whaapsota i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mau le so soani i le finance e le ai se deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. O valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua sa vea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Health Care. Ma le tongafitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kānesa i whale ma i e lua i Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane i le upenga ta whailangi. Pacific Specialist Health Care. psh.com.fj. Ua mawhai o na aura tula porokala me le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Porokala me leimo e talo whalawa. Mo wape te re lima alo na whai ue balu. I o tau wha au tau uta. I o tau māta ala o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua luapi whapei o se leo na tangi sa ili sa isi e aina e ia. O mātu le whaamai o le COVID. Ai o sa whaia te tonu a taulanga whaatau. E tupulanga tala vau whale o loa ma o loa. Whaanga uia e nei tupulanga tala vau. Na so e ina ma whaatala noa i a tupulanga tala vau. Pe ai sia ua le whewhea i le tūla pono. Ai o le tani a isi tupulanga bimita. Vale. Ma tau te fia whaatai tai ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia e tala vau, o le copycat. O ai tu atu o le copycat, o satani. Tusi mai pe o satani. Ua fia ami o leona fo.
Oi loa Satani o Yesu e whatu sa. O le leona yuta. O ia oso lo hoi Satani. Ma fia leona tangi. Ia ma whea lord wai. Ia e whaalea ngai na tangata masa ei ma ai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au ala ta alo. I le malaya Satani le au tala bo ue. O le malaya ta alo Satani le aise tu la fon. E le aise lau fani. E te le whiwhiri fo'i i le taimi e tau ai. E le tu ina mai fo'i sa taimi e te kolengi ai. E le wala au mai fo'i Satani. Ta pena o le wa roa te whai te hape tau wina. E fusu le anga Satani. E whaatari tali. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava ma le aiso malosi. Ia o so wha i loa matatou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e Satani ma wha po oe. Le i tatawan ta tātou wha tai tai ma muli muli ia Yesu. Ua e le ma whai e Satani. Ona wha ato i la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e te fia ai. Ua mane tua. E le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manuko City. Ia, toi whatalofa ia te oe mo whalofa atu mo le 15 minute muri o le tātou Polokalame o le Gagaifo Faiva. E na ua whatawhiti, ia matu taula fo i ngā ruenga o le nei aso. Ia ma le nei fo i vai aso tai au tā walunga mo le tō tele. Ia o kākou, kau ke koe o mai fo i ai, ko sora kākou ini la au le asko ngā. Whaasua le lau, o mori ipu o le tai au, tapa se ipu, tau mafa se awa i le whaafonga tāpua i le atunu. Ia le nāna ia, o le so tanga la lea ua whaia nei, ma le malo tuina mamanua, ia te oe tu mua le motu. O se so tanga mātango fie. Sau noa anai le asua na le la. I le tele o tausanga o malanga atu i Samoa. Ia matala noa i pāle mia sa iai le nawa i tau. Ia, ere ia se si pāle mia sa iai. Na o fia me nei lava wha pia fo i le sunga atu le epa. O matau pu sa tala noa iai le ngata le tātou sitseni e wha pena fo i le visa wha apitoa le tau ma wha iai na ia. Lolomi mai i whatua o omi mai a ia lau. Ia lau visa foi lea whaapitoa i il malai valele. Mai o tele lope whaapewhea na whai ia a o a ia whainga lea whaatino ai. Te loe te le lava se ngā luenga tau na whaia. Ma o le ngā luenga sili o na tā ua e whai i o tātou tangata o le fia whaatua tua ina moi. Pea tātou te wha maoni e whaia. Matali lea sapaia lea whaamanuanga. Awa au te whai atu e te tau o na whaata oto ni au lape le lei e whaatino ai le mea lea. E le mawhaifoi o na puna i lunga o le waalele tangata masaua le whaia sona siaki whaale tu la fono e maua i se li poti a leo leo. Police report and clearance. You can't just hop on a plane and leave and hopefully that they will stamp your visa here at the Auckland airport. Now,
There are a lot of logistics and ways to do this. How are we going to deal with this? Is it a massive and a mass migration, an opportunity that might give New Zealand a second thought? Ioi, o mea umai a tātou te mawhau whau le le iai. Ai o lewa umana au mai iai le lango le li pandemia le sunga le lauri. Ai na sau noa anai i le tā ua le mea leo te tala noa so o tuai. I tai o malo tu la i mai lea taimi ma lea taimi na ia whaatau a ina o lātou tangata. Pea na au whai atu. Sau noa na anai. O se taimi mua lea i le tala whaasolopito malona fo i taimi au iai upu whai o malo. Ua wawa ai i se pāle mia ua matautia lona a apa atu i tangata. A mana ia tangata. Ai a mata atu i tangata i whafu. Ele ngata le a mana ia lava e le sunga lauri al mali atua. O tātou lava tangata i tono la whanua me ele o le atunu. Pele o le o ngā rurue ma wha muri ai le tātou atunu. Ai ua ia a apa fo i tangata i atunu i whafu. Pei o lau tala na uwhai atu iai. Le taimi na tūli ai le sunga lauri. Ma le toi ma whai o na whai ani anga na whaatala noanga i lunga le 2AP a le malo, ma le TV tasi a le malo. O le mea ai, tau fia tū mai tu lepa. A apa mai loa, i le pora kalame le a taua ma sa vea a mato ulua na ma le sunga i a asiata i le vai malai. Ma whaatangisia se awa noa e mawhai ai o na maua pea lava pea i vai aso uma le sootanga. I lunga o le tano awa. I nei tausanga e tele. Mai na uwhai atu iai. This is the new beginning. If you reach out to the people of Samoa with love and affection and the true, honest feelings in your heart about our people, you will win the people's heart. Lau tala nana whai. O le teimi lava te amana iai, ma wha malosia, lau whaatoa whala inga le nai na ia whaata ua tangata. Therefore iai lava, ia le ala ngā upu wha maori le nai le ngana maori. Te a te mea te nui, e tangata, e tangata, e tangata. Le ale me sili o na tā ua i leo langa le nei, ma le tupu anga o tangata maori. Ma le lātou fo i whaatau ina le lātou tū, ma le anga i whanua, ma le vānu na fo. E whaatolu ana tali le upule na. O le e tangata, e tangata, e tangata. O le tangata, o le tangata, o le tangata. Tu la fono fo ia le na whanau mai ei le Bill of Rights. O lea, na whanau mai ona o le tangata, ma lea ia te tau o le tangata. Ala fo la le na e o mai ai i le tātou tū ma le anga i whanua a Samoa. Ia lao na tausi le vā le lei ma le vānu nofo. O tangata, o tangata, o tangata. Le tā ua la le nā, o le a apa e whaata ua tangata ma amana ia tangata. Dea lava e pese i eitu i lepa. Ma lātou. O wal whaelonga tangata. O wal whaelonga tangata. A lale mea na lātou whai e lātou whai vai teimi. They were selective in people that they wanted to be in this circle that they own. Eo. Tangata lava. Lātou te whiriwhiri e iai e li poi tono le li o lea. Na o lātou lava. Only the elites. They didn't reach out to make people feel important. They were the only important people in that circle. Yele na. Alal mena tupu.
Tā mata atu i nā le tā ua tele o le savalinga le nā i le ala a le sunga lauri al mali ato. It was already there in his heart to reach out to people, make people important, listen to the people, hear the people's cry. Whaalongo i tangata, amana ia tangata, whātāua tangata, lalmena tupu. No whai le rei sunga lauden mari ato. You're on the right path now, brother. Making people important is the element that is not found in any of Tulepa's campaign for this general election. Anyway, le marusi anga le nā. O lo ta oto i tangata i atunu ui fafo. A apa i tangata, whata ua tangata, whalongo i tangata. Whaalo alo mamana ia tangata. That's the other thing too. And that is so powerful when people feel that they are respected by Lauli and also feel the love and warmth of Lauli's touch. They grew near to him. Nena. Alo whamai le tua. Awa o le tala le nā. Le vāta ngata. Le vāta puia. Le vā e osi ai pēa. Ma wha wau. So tanga le lei. Ona ole awa i tangata. Amana ia tangata. Ele i ai le upu le nā i to tonu. O le equation atu le epa ma le tapipi. Sa wha i longa tangata. Sa whiriwhiri tangata. Sa lea mana ia tangata. Awa nela. E wasu e tangata o e whātau la tūtus lulu. Ma whetangisi mai e i whafo. E alolo whātu. Wafia mause tupe tutongi ai. Ia lātou. Ia lātou lo ia. Aena o le whaia ina ai whaamsidonga i e whainei. Ia, le nā, whabangalo se leo le o na dei, leo o toi 5 minute tale i tu lai ono, ia, o te le lopo ai o le asui le sema i le nei a fiafi. Ia, lo whamai le tua, anga le lei lungo le ala tele, la tau o tā pena fo i mo le sifi pō, ia, whai te mamata i tuina lo tau saunga le mu, o lo o tau wha le tonu mai le talo le tau, ma lo pa upea uanga ma timunga i au kilani nei. Whaawasenga le sao o lau ta vale i le sao ua whaatulanga ina i lunga al tele. Ia ma e pole fo le sao le mu o listangata. Whapena fo i a te oe lava. Ma ia e tu uava no. Ne ngalo e te oe sao vai o leola. O lua tasi, lua iwa whaafi, tu iwa lua fitu. Ia mai se fo i o isi. Tātou whaleo loa ma maketi nā ua iai. Ona o mai fo le tau malulu. Ia, anga le atu i tamam tina mātutua i tali ngā sua o le nei pō, ma le nei a fiafi. A pena fo i ona whaamanu i atu i le tamam matua. Hans Webster. O lo whaafonga mai masi ona whale tua, ia mi se fo i ia le ai ngā rii. Le whanau mai Perth i Western Australia. E ai nei e nai a fo i whaamrianga o soifua nei e fia tu i natu. O le whatalo whatu i le tofa i a atoa. Atoa ma whai o polu tai a kui, whamu mawalo soifua lau lei, ia ma whapena whai ona whafuisia le malosi, ono lesa whalongatu sa tau fia i le mauta ngas. Ai o asoifua le nei, whafauina le malu ape a Gagaifo, a toa le fitu se fulu tausanga o le soifua i le so. Anga le atu le tua i la wafionga le swafa le malu, a whafauina, ia, matului nisi tausanga se tele o le soifua. Alo fatu le ainga sa le malu, ma le mamea, ia ukila ni nei, a whai o lo whafonga mai, i Samoa. Ia, alo fatu fo, ima whaamni atu le fionga ia fuatino, whaamele,
e Sarah Avia i le atoanga le fitus fulu tausanga o lo soifua. Ia, ai le ngata fo i lea o le malu sinapati ma le malu vavenga ia o lo whaafunga mai. Ia, mamori atu o lo whaanga o le tātu ainga i matautu i le whanga. Ia, mai se fo i ia le tātu tina. Ia, whaafowina le malu ape Gagaifo i le atoanga le fitus fulu tausanga o lona soifua i le so. Happy birthday to you, Mum. Whaafowina le malu ape Gagaifo i matautu i le whanga. Ia po lau fionga fo i fuatino. Ia tele le atoanga o lo soifua. Ia fo li mo le launga ma le tapo inga le malu sinapati. Ia whapea fo i le malu vavenga. Ia mo tatu ainga e mai se fo i ia le fionga ia le malu tau maoe. Ia le tamaitai o moana. Ia whapea fo i ia le uso ia le malu tafau. Ia po le fionga fo i a tongia. Ia ma le tatu ainga atoa i matautu i le whanga. Ia le aswhanau tina, whaafowina. Ia, ai mai se foi o tali ngā sua o le nei e fiafi. Whata oto foi tō whanga i se teimi o mua. Ia, a afu mare i afu o le tua. Ala whai fōringa i le tua i le asoa tai au. O moli la palapa o malo. I le anga le lei o le tua. I lana mea lofa o le soifua. Ia, o le tala le nā ma le ngang whaaro alfa whaftaitele se manu. O le atatou whenua i le tāwalunga o le Gagaifo Faiva. I le aso atai au le atau o sevea se yuri le nei. Alofa tele mo oe. Ria tele nei a fiafi soifua ma ia manuia.